Te whatara whatu le porkalame le ola fo, I lau whafonga le fo yaso vi ia le tua o lo nanga le te tono lo whamuia pe le tua ia te oe. O le mata upo e fia tau tarangia I le aso le nei, o le atua tali manao. O le atua e tali I o tatou manaonga. O le matai o luosu matasi, e fia whaitauina ia whaiupu nei e sifuru male balu o le whaiupu e lua sifuru male lua whapea. O le tae awa fo ia tuai o ia le aiu fia tau mafa sila fia ia le mati e tasi le awala o atu iai ai le ai se mea na mawai wana o lau o na whapea tuai le o ia iai awane I toi tutupu ni o fua e o le whaamavaru o na mango lea o le mati. Wailo atu ele au soo o na lātou tau whaiofo ai lea o whapeani. Ua whapea o na vave mango le mati nei. A watari atu Yesu whape atu ia I lātou e mone o te whai atu ia te utou. A whaiwa ia te utou le whaatua tua. Mo utou le masau salo o na whaia le utou. E le na o le mea ua whaia le mati. Ai a whaitou te whai atu le nei maunga ina asitia oe malafoina le sami. O na whaia lava lea. O mea ua foi tau te ole mai ai te taro, ua iai ni whātua tua, e maua lava e o tau. O tātou manaonga, o au wala ia e tātou te whamao ni ai, le leo le atua. Pe a whai lea, e tātou te whaai loa I le atua, o tātou manaonga. O le tali mai o le atua ia e tātou, e tātou te whamao ni ai la o ia o le atua le lei, o le atua whai wabenga, o le atua tali manao, o le atua fo I e whamaoni. Awa e peo tātou whaitau ia whionga nei a le atua, ia e maise foi o le whata oto le a mai e winga I le whatua tua e te tau ona maua e le tangata. E peo na mai a le tala. A tātou iei le olanga nei tātou te soifua maolai. E tele ia o tātou manaonga. O manaonga o le ainga, o manaonga o me nei whapuputonga o e kālesia o nuu. E o aina I o tātou atunu. So tātou mālo ma atunu. O whapeo nā o mawai. E iei manaonga. Ia. Ai tari tonu futangata I le atua. Ai o le fesili. Po tali le atua I o tātou manaonga. Awa o le tali o le atua I o tātou mana. Ia o ina e mawhai e o le tātou whamaunia le atua e alofa I a te tātou. Le lau tātou whaitau tala o le manaonga o Yesu le sa iai. Ua fie tau mafa. Ua fie tau mafa. Ai tasi ale le mati lea le la au le petai. Ia ua le ai whamai e whio atu Yesu na o lau, ai le se fua. O le whisili, ai se aia rai ona le fua le matili nei, o le tali. O le aise whisota inga le la au ma le pala tu lou, e maua mai ai I a minerale ma mea I mawhai ona whaau ngai le la au ma ola ai ma fua. E whapena se manatu o lo iai I. E iai o tātou manaonga. Ai ala na fōlinga e le o fua mai ia o tātou manaonga. O nei le o iai so tātou so tanga ma lo tātou atua. Pe o le lea se so tanga o le mati le nei ma le mea, ma le palapala, ma le mea o lo e mawhai o le na o laua ia. Ai le o maua fua, lo na winga. E le o au wa o le la au I le mea e mawhai ei o na maua fua o le la au o le mati. E mawhai o le whapena fo ilo tātou o langa taritonu I le atua. Ai le o vaia ni fua o leo langa taritonu. Nau inga olo mana o mia ai e tangata ni whamanu yanga ia I tātou. Ai le o fua. Lo tātou wola au auna I le atua. Ai ma fua. E le o maua le so tanga lea ma le atua e a lai ona fua mai ia o tātou o langa. Ma whaau ngā ina ma whamanu ia I nai le tele o tangata. Lona winga o le manatu e te tau o na a bea o tātou manaonga ma mea e tātou te whiso tai ai ma le atua. O le ala manaonga e te tau le tātou manaongia le fua mai o tātou o langa.
mai fa to afua pe ai so tanga malo tato tua na fa pe feo na tan le mana onga nei pe ta ua fa ipuna e musu martasi ma le lua su ma le lua a fetala Yesu ina ua vai o ia talata ua vave ona vai ona so ua vave ona mango le mati o fitu o Yesu fa mai le Yesu e mono te fai atu a fai wa atu to le fa tua ma o to le masa salo ona fai ale o to ele na o le mea ua fai ale mati ai a fai to te fai atu le maua tala noi i le mea na fai atu a Yesu mango lo ma le mati o ia la ile mana i le feta lai nga Yesu ai le pe o fu so ai fai mai Yesu o le fa tua ma le masa salo le tu puele me le tu pure mati ai fa pena fo yo la sitia i maunga pe au to fai atu maunga i sitia o le malosi la le fa tua le tali ai le tua io tatu mana onga mo le so tanga malosi la le na e ma fai e ona tatu wa ia tali o tatu mana onga o tangata fa tua o le tangata e talo o le tangata e le masa salo ai fa tua ai a fai e o se o langa foi le pe o le mate le ifua o le fatusa e o langa o tanata au ona ile tua e le ifua e mafua ile o yaiso na so ifua tatalo ile yaiso na o langa fatua tua e alona winga e le fatusa o le mate wana o lau e le ifua e se me fa pena e stau le tatu mana tu natuai awa o le fisili la ile mtaupu nei fa pe fela ona ngai oile fetalinga le a Yesu pe ona fai mai ai fai atu ile maunga sintia mala foi nel sabi fai ala valea fai mai lea o mea foi to te ole mai ai te talo e fa tua maua lava e oto fa ferna na tupu melia pe a fai tato te fa malo losi e fai a mea ia fetala Yesu le ola te talo mal fa maoni ola fa tua ina ia fa penana ngai oi ai le mana leo le atua i o tātou o langa. Anga i o tātou mana onga e momoli le atua. O le tātou ai ale ua tari mai le atua i a te tātou. Sa o onga tāua. Ia e mo mia ni fisota inga lea bābala lata ali tangata ma le atua. Atono le o le whawhitauri a lea i le tala lea. Pe e sa o le fuai le mati. Lea o whietau mawha Yesu ai o le tali mai le la au. Fa pena se a o le o tatu ai pe o se ata fo le o tani o mo mia tatu fina ngalo le tu pe tai ane o le o fua ma fua o lo ia se me o lo misi so tanga le pe ona ye le me o lo misi so tanga le la au ia male me mau mai ia na me ai e ma fai fo le tupu me na io tatu tangata o le si so tanga ma le tu e ale talo fa tu ma te tonu a le o la fo ia ke riso a fai tātou te ola ina e ma fai era tātou ola i le whātua tua i le o langa le tātou te ia ma tātou ai le tali mai o le atua i mea tātou te mana na oa se rutau le ase mea o lo e mana o ai mai le atua ta talo whātua tua wha malosi au e te vai ngofie ai e te tonu lava i le atua o le o lo te tonu ia te o i le ola fou ai fai no ia io ma no mai le fatu tua e tali le tua ia te oi o se fa una mo e le yaso e fa ma ia le tua e lo fa foma o lo swafa Yesu amen.